Siyabonga besilande ukuzotshengisela ngenkulumo enziwe nguEdie ongumember weParliament yeBulawayo South khona apha eSizinda Chabalala lapha esikhona lapha akhulume kubi khona ngamaNdebele esithi bangabantu okungafanelanga ukuthi bamanyane benze izinto zabo bebambene ngokunjalo bafisa ukuvuselela izinto ukuthi zibe yilokho ezazikho khona endulo wabahlambaza ngendlela mhlawumbe okuyindlela abantu beMpumalanga laba basiphethe kubi besebenzisa i1979 Grand Plan abakhuluma ngayo. Njalo okusidanisa kakhulu ukuthi amapholisa athunyelwe lapha esicabanga ukuthi amapholisa isikhathi esiningi siwaze protector ibandla leZANU-PF ngoba lawo sikwazi ukuthi ngawe ZANU-PF. Namhlanje siyazibuza ngoba okunye sikwaziyo ukuthi iZANU-PF libandla elingathakazeleli abelungu, libandla elalwa labelungu libaxotsha even emaplazini la kumabhizimusi. Namhlanje siyazibuza ukuthi interest yeZANU-PF ukuthi izodefenda umlungu lo okhulume kubi ngamaNdebele ekhuluma ngabantu abamnyama, interest yabo kuyini ngezindlela ukuthi bayathi ukuthi uEdie right akukhuluma ngamaNdebele kuyinto eqondileyo lawo bayakusupporta yikho bekhethe ukuthumela amapholisa ukuthi azosivimba. Ngokunjalo sithi thina kuyasikhanyela sobala ukuthi iZANU-PF ayichiyananga kumbe ngithi iMDC kaMorgan Swangirayi labelungu laba abachiyananga